ntawera n'umwe ari mu isi n'ijambo ryose rivuga ntawugorotse n'umwe turagwaye reka twishyure ibiganza bya Yesu adukize. Ikigo cyacu kivuga ngo ukuri kuraturira. Iyi nzira tubona ko Yosefu nawe yiciyemo, ari imbere ya nyirabuja aravuga ati mabuja ibintu byose databuja yarabishikaniye arabizeza, ariko wewe uri umugore wiwe kandi uri amategeko y'Imana ndetse ugendera uko kuri. Iyi nzira Yosefu yariko arashingira intahe imutuma ashirwa mu ibohero ko yaje gukora icyaha. Iyi nzira Yeremiya arayizi, ariko aravuga ukuri kose Imana yamurikanije, ukuri kose Imana imutumye yagushikiriza. Abaherezi bakavuga bati wewe ntabyo waba utara akaga ku gihugu cyacu, ntabwo Imana ikuvugisha atari ibyo. Arafungwa, araterwa mu kirogo, nobabwira yuko Yeremiya yabonye akaga gakomeye cyane kubera iki? Kuvuga ukuri. Iyi nzira Naboti yarayibonye. Naboti afite agatongo gatoyi cyane kabikanije n'urutongo runini runini wahawe, none muri ako kanya ahabu yifuza ku gatongo gatoyi ikindi cyandikize. Hanyuma amategeko y'Abaheburayo yavuga ko itongo uhawe urose ry'abasokuruza bawe riba ari itongo ry'ibihe byose atawe urigurisha cyangwa se ngo uritize. Kubera kwifuza ahabu aragenda mu rugo ati ndabuze amahoro. Yezebeli umugore wacu none n'ibiki kutarya kutanywa, nasabye Naboti ngo dukabe itongo ryose muri ririya yanze kuko nashaka kurigira akarima k'imboga. Ati wowe ndashuzi nujye unyo ufungure uryame neza mwami wanjye mutware wanjye mugabo wanjye nzokwereka icyo nzokora. Ngo batoranije abashingantahe b'ibinyoma, ati muzoze mwagirize ibinyoma Naboti ko yatutse umwami, ko yatutse n'Imana, hanyuma mumwice. Niko byagenze. Mbega abantu batagira ukuri, mbega abantu babuze ukuri mu isi, bafata Naboti umuntu atishoboye baramwicara. Iyi nzira Stefano yarayibonye yayiciyemo, ariko aravuga kahise kigena byenge bikurikirana kuri ba Mose, igene abaherezi abakozi b'Imana bitwa ko batazabagarira ukuri bakavuga ukuri, igene bakomeje kugendana ntaryo bisha abakozi b'Imana bamwishwa n'Imana. Ati nabona Yesu ubugorozi urangene mwaraye mumwishe. Muri ako kanya ijambo ry'Imana ritubwira yuko ngo baradundumiwe barashavura kubera ko ukuri kubacumise kubaturiye bagira gute? Baramwica. Nshuti z'Imana, birababaje aho abantu batoranya ngo bakorere Imana, bavugire Imana ukuri agacyo kuzika mu kuzimu, ntibakugendere ntibakuvuge, bakagukaba n'amarongo y'isi. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo muri Mariko 6:14 ingene Herode yishe Yohana Mubatizi. Umwami Herode arabyumva kuko izina rya Yesu ryari ribaye rurangiranwa, aravuga ati Yohana Mubatizi yazutse mu bapfuye, nicyo gituma ibyo bitangaza bikorera muri we. Ariko abandi baravuga bati ni Eliya, abandi bati n'umuntu avugishwa n'Imana nk'abandi bavugishwa nayo. Ariko Herode abyumvise aravuga ati Yohana uwo naciye izosi niyo yavutse, kuko
nicyo cyatumye Herode yamugirira akazika agomba kumwica, ntiyaronka uburyo kuko Herode yatinye Yohana amuzi ko agororotse kandi ari umuntu yera, aramurinda. Iyo amwumvise hose icyo cyaramuzazanira, yamara anezerwa no kumwumva. Haleluya! iyo numva Bibiliya ishimwe yari umugorozi yareraga nk'uko bayobo n'abandi b'Aburahamu, numva nshima ati mbega muri kino gihe cyacu hari abagorozi bagishirwa intare bavuga ukuri, hari abapasitori bashirwa intare bavuga ukuri, hari abakuru b'amashengero bashirwa intare bavuga ukuri, hari abagabo n'abagore bavuga ukuri muri kino gihe. Ibi na rimwe maze umunsi umwe uragera, uburyo buraboneka, wari umunsi wo kwibutsa ivuka rya Herode. Atumira abaganwa biwe n'abakuru b'abagabisha b'abasoda n'abapfasoni b'i Galilaya ngo baze abatereke. Umukobwa wa Herodiya nyine arinjira aratamba. Herode n'abashyitsi biwe baramushima. Umwami abwira uwo mukobwa ati insaba icyo ugomba cyose ndakiguha. Aramurahira ati icyo usaba cyose ndakiguha, niyo cyoba igisate cy'ubwami bwanje. Ndabandanye muri 4 arasohoka abaza nyina ati insaba iki? Aramwisha ati saba umutwe wa Yohana Mubatizi. Aca azaho umwami ari n'ingoga, aramusaba ati ndagomba kumpa nonaha umutwe wa Yohana Mubatizi kumubere. Umwami arababara cyane, ariko kubwazana iyo ziwe no kubwabasangira nawe bimunanira kumwima. Uwo mwanya umwami atuma umushibamyi amubarira kuzana umutwe wa Yohana. Aragenda amucira izosi n'ibohero, azana umutwe we ku kibehe, awuha wa mwigeme nawe amuha nyina. Abigishwa be babyumvise baraza, bajana ikiziga ciwe bagiyamba mu cobo. Imana itugirire imbabazi. Amen. Iyi nkuru irabishe, iyi nkuru irarura. Kuba k'umutware atwara abantu ashobora kwemera igisabo nk'iki cy'uko umuntu yafunzwe imbohe, bazana umutwe ahari. Erega ijambo ry'Imana tubwira neza ngo ukuri kuraturya nk'umuriro. Ijambo ry'Imana ntiryige haribesha na gatoya. Riravuga neza yuko ibintu byose byabaye kuri Isirayeli vyotubera akarorero. Erega umunsi umwe Yesu yabwiye abaherezi n'abakuru ibyanditswe ati ngo ranjima yihinduye umusaka. Muri ako kanya ishavu rica riraza, ubwo nyene barabigene bumwica. Ubundi Musa arabwira ati mwebwe ari kuri jewe, amajambo arashitse. Erega mu kanya baramufata ngo mutere mu manda nkwiwe. Ni ukuvuga ngo kuva muri kahise cyane bibonekana ko abantu bavuga ukuri baba bahamwa, baba bifuza kubwirwa ikina ntabyo. Rero turabona neza yuko ijambo ry'Imana ribana ritwereka ngo abakozi b'Imana bama bagirwa nabi kuri bavuga ukuri. Iyi nkuru ibishe ibabaje. Umuntu ariko aribuka isabukuru yiwe, aranezerewe, yatumye ko abantu benshi cyane. Noneho umwana wa Herodiya, umukobwa ngo mwiza yitwa Salome, araza arabyina aratamba, arabyina aratamba, ngo abari bose baranezerwa. Noneho kubera yuko se bibe Herode avuga ati uwo mwana akoze ibitangaza imbere y'abantu bangana gutya, akwiye agashimwe koko, yanezereje abatumire baje. Hariya akanezeza amazimano rwose cyane. Maze muri ako kanya ati mwana saba icyo ugomba cyose. Sinzi ko yoba ari imigenzo yabo,
ariko umwana biboneka ko nawe nyene yari afite ubupfasoni, nawe nyene yari afite ubwenge yiyumvira, kuko abana muri kino gihe umubwiye uti mwana saba ishuko cyose, amwana ashobora ati shaka ibirato, shaka ipantaro, yoca kubwira ivyo nyene, mugabo we yiyumviye ko yogira gute yoca guhanuza nyina wiwe. Mama data avuze ati ndabuze icyo ushaka cyose, none no musaba iki? Yari yemewe no cyo igisaka cy'igihugu yokiroha. Ibi byerekana yuko inzoga zari zabishe, bari baborewe, batari ko baragendesha n'umuntu bw'Imana, bari baragendesha n'umuntu bwa Satani muri icyo birori. Maze ine wagiye nawe icyo bisabere uti genda ubwire uti ndasabye umutwe wa Yohana kumubehe ushike hano. Wa mwana abana bakunda kwambajya we abavyeyi babo acaragenda ati burya ndashaka uzane umutwe wa Yohana hehe kumubehe ku mboko. Muri ako kanya nyene babona ibintu birahindutse. Abatumire zari zishe banezerewe, barashaje umwezi wose banezerewe, ntibanezerewe na gatoya. Babwiye mugabo ati uyu mwami wacu yagize iki, umutwe wacu yagize iki, twarimukire mu munezero azanye umutwe w'umunya uwenda kumubehe. Ibintu ni biki? Herode nawe ngo waricuza, wariyumvira byagenze gute, byabaye umuntu yamaze kumwica. Abigishwa ntanka ngo baciye bafata icyo kiziga bagenda kugishingura. Yohana baratwereka neza yuko atigeze na rimwe agendana na Yesu Kristo, ariko kandi kubwa Mpwemu Yera yagenda gushingira intama yagati ujya mu magazi w'intama, ujya n'ibirato byiwe sinobikorako, sinozibura n'utugozi tw'ibirato, ujya n'ibirato muri wewe. Ariko haragera igihe uwashingiye Yesu ukazoza amushingira intama ibintu byinshi arapfa. Herode yari azi ko agiye gutunganirwa, yari azi ko agiye kuronka amahoro yuzuye, yari azi neza yuko amaze kwica Yohana Batista byose biheze. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo Herode ahubwo haciye hatangura igihe cy'imihangayiko no kwaba yiyumvira yibaza ya shusho ya Yohana ikaguma igaruka, ya majambo akaguma agaruka, gutyo yibaza ati mbega none ibintu n'ibiki nakoze ibara narakikoreye. Kuko mwaguma yumva hari hose ajyanye yumva kuvuga ngo ewe Herode wakoze icyaha warasambaye, subiza Herodiya. Amasinzi y'abatware bakomakomaye bamaze gutangara n'icyo bibaye, ibirori byaciye bihungabana bishaka ku musozo, namwe murabyumva. Uwo Herodiya umugore w'umwicanyi adatinya Imana namba, yarashitse ku mugambi yifuje kuva kera, azoregutse imbere ya sentare y'ijuru. Azoregwa umugabo wiwe Antipa Herode bavuga ingene bishe inzirakarengane, bishe umugorozi, bishe umuntu avuga ukuri. Ntihigeze asubira kuboneka uwundi muntu akomeye nka Yohana avuga icyaha mu izina nk'uko Yohana abivuga. Ikibazo rero ni iki umuntu ashobora kubaza? Barongozi b'ibihugu, barongozi b'amashengero, barongozi b'amashirahamwe, barongozi b'ibigo n'amashuri, barongozi b'imiryango, ni kangahe ubuzima bw'intungane bwagiye buzimanganywa bugatotezwa kubera ukutirinda kwanyu, kubera ko
ariko bakagira gute bakayishyira mu cyobo. Ijambo ry'Imana riratwereka neza ngo minsi yose iyo igihugu cyuzuranyemo ibibi cyangwa ishengero ryuzuyemo ibibi, uzosanga akenshi ukuri kwazimandanijwe kwatwikiriwe. Yesaya 59:12-14. Kuko ibicumuro byacu byagwiranye imbere yawe, kandi ibyaha byacu ari byo bitwagiriza. Kuko ibicumuro byacu turi kumwe, kandi ibitego byacu nabyo turabizi. Turacumura kandi twihakana Uhoraho, duta inzira tukareka gukurikira Imana yacu, tukavuga iby'agahahazo n'ubugarariji, dusama inda y'ibinyoma tukabivuga biturutse mu mutima. Ibiroranye byasubijwe inyuma n'ukugororoka guhagaze kure, kuko ukuri kwatembye mu nzira kandi ubweranda ntibushobora gushika. Imana itubabarire. Herode na Herodiya bari bazi ko amahoro yaronse ko bishe umukozi w'Imana Yohani Batista, ahubwo niho babuze amahoro kuko ishusho ikomeje kujya iraza mu bwenge bwabo, mu bwonko bwabo, mu biro byabo, ingene bakoze ibara. Nta kintu na kimwe gishimwa nko gukora icyiza, nko kuvuga ukuri. Amajambo yose Yohana yahora abwira Herode yaguma ngo agaruka muri bo. Ibyanditswe bivuga ko yaba Henoki cyangwa Eliya abatwawe mu ijuru, ngo nta muntu mukuru ahambaye yigezeho nka Yohana, kuko Yohana yavuga icyaha mu izina adatinya, kandi uwo akibwiye akumva asizo n'urubanza. Ariko Imana yashimye ko ubuzima bwiwe buhagarara. Imana yashimye ko agera ku gikombe agapfa. Imana yashimye ko ururimi rwiwe ruhagarara. Ariko ukuri ngo yasize arije n'ubu kuracyasabirana. Haleluya. Kuko yaravuga ati bana b'inzoka nibyo babwiye kugira ngo umuhungu burake bw'Imana. Ufise abapfunda abiri bimwe nari ubundi, nimutoza abantu ingero nyinshi, nawe yavuga ukuri. Yari umuntu w'ukuri. Mukundwa w'Imana, nshuti yanje, mbega icyo ukwiye gukora ni ikihe? Ukuri nyako gukwiye ko mu buzima bwacu umuntu avuga ukuri, avuze ukuri, wumve ko ari ukuri, kandi nawe ugendere ukuri. Niba ari ikintu dukwiye gukora cyari cyo kwigisha umuntu wese kugendera ukuri. Nigeze gukora n'Abanyamerika mu bintu bishaka kuri bine, bakubwira kudatirigana ko harimo ijambo rivuga ngo don't lie, ntubeshe, don't steal, ntiwibe. Ibyo bintu bikomeye cyane, kuko ukoze kimwe muri ibyo akajya wamusezeranya, kandi ayo n'amabwirizwa y'Imana. None nshuti yanje, uriteguye kubabazwa uzira gukugwa mu kazi kuko wanse kuzirura isabato, ushatse guhagarira ukuri? Mbega uriteguye kubabazwa ahariho hose imbere y'abantu aribo bose kugira ngo wemangiye ukuri ukuzire? No kuba gufungwa cyangwa kwicwa, uriteguye kubabazwa ukurwa mu kazi kuko wategetswe kurenganya umuntu runaka, hama nawe ukanka ati ntushaka kunyirukane, ariko sindende y'ubwo muntu shaka kunyirukane. Uriteguye guhagarara uko kuri? Uko tubona abantu benshi imbere y'icyo kigeragezo bariko barasindwa amasinzi, abantu basoma Bibiliya benshi cyane. Abantu muri iki gihe basigaye ari abahemutsi. Abagabo
abasore, abagore, abigeme usanga ari iki arabahemuzi. Ejo bundi hari umusore yahemukiye umwigeme kandi amuteza ibyago bikomeye cyane. Uyu mwigeme ngo yarahejeje kaminuza agiye kwakira umusindo lisansi yihejeje, noneho akasezeranya n'umuhungu ko azocaza kumukwa babane. Mu kanya gatoya yumva ngo wa musore wari bakundanye ibihe yagiye gukwa ubundi mwigeme. Uwo mwigeme ntibyamworoheye, yaratsinzwe acariyahura. Ego nibyo yaratsinzwe n'urubanza, ariko wa musore nawe muteja ko kaga icyo shaka mbega imbere y'Imana ko ntazi wamufise gubuye musibubwo. Abantu bamukira bagenzi babo bakaba mu kazi bakaja mwibohero mbere no bagapfa. Mukurangiza nashaka babwire nti ijambo ry'Imana riratwereka neza ko tukwiye kuguma muri Yesu Kristo. Haleluya, amen. Tugume mu kwizera, tugume mu kuri, kandi twimenye uko turi dusange Yesu, kuko Yesu Kristo ni umunyambabazi uko yari ejo niko no munsi niko azopa. Ndibuka neza umukobwa yitwa Mariya Magdalene. Uyu Mariya yari umumaraya ruhebwa, umusamarikazi ruhebwa katamanikirwa. Yasambanye yacahura n'amadayimoni ahura na Yesu aramukiza. Abaye ubuzima bwo nyene kubera cyashya kitaramuvamo caravye, ubwo nyene asubiramo arasambana agora dayimoni. Inshuro indwi Mariya asambana kandi Yesu amukiza, asambana Yesu ahabwa icyubahiro. Maze muri ako kanya inshuro ya nyuma yafashwe ariko arasambana n'undi mugabo amenya. Aho rero kuba Yahudi ibara ryari riguye bavuga bati aha turabonye rero umuntu no munsi twikorako. Ariko kubera ko ukuri kwari kwarazimanganye, ijambo ry'Imana riratwereka neza yuko Yesu mu bihe by'uherera ku isi yabwiye abaherezi bakuru, abafarisi, abanyabwenge yuko bakora ubuntu buto bwiza, ariko ibintu bikomeye byo gucuruza zibereye ko atatubafise, kurenganura abantu atatubafise. Bari abantu b'abanyabinyoma, abantu batazi ukuri, bahengamika imanza. Uwo mukenyezi Mariya rero bamaze kumwubuka ko nta kindi bakoze, babonye umugabo bati wewe ca hirya, hanyuma ngo abifishe buri bose ko bafashe, maze ahubwo nitwoshoka twicisha amabuye. Hari undi muntu yigira Yesu, yigira Rabi, yigira mwigisha, reka turako tumufate namwe nawe twene twomutuma mu mutego. Ubwo nyene Mariya bamutwara wenyene, wa mugabo bamukigiye ikibaba kuko nta kuri bagifise nako kwarazimye. Babaherezi baramutwara bati mwigisha, uyu mugore twamufashe asambana, wewe nawe ubivuga kwiki? Aho rero babwira inshuti z'Imana ko hari imitego ibiri. Iyo Yesu yishwa ngo nimumutera amabuye, baca bagenda kubwira Abaromani bati aha twarababwiye ko unyeke gukura ingoro ya Kayisari, abuze kubatera amabuye yamaze gutanga uburenganzira bwo kwica abantu. Ubu rero uburenganzira bwo kwicisha umuntu, kandi yavuga ngo oyaye. Baca bagenda kwereka kuti mwumvise wa muntu n'umunezimiza abantu, raba abuze ko atoyicwa, kandi byanditswe byakizwa ko umuntu ntashobora asambanya ikicwiki amabuye. None umuntu amaze gute none ahubwo. Ariko Yesu umuganga akomeye cyane, umuntu afise imyuga yose, umudokiteri mu bintu byose, umwenjeniyeri mu bintu byose,
muri filozofi sinzi n'ahandi byose bibaho. Aravuga ati ntaco murakoze, yandika ngo hasi, yanditse hasi aravuga ati umuntu wese atigeze akora icyaha nabanze kumutera ibuye. Nta yindi nyishu Yesu yabahaye abayiyo. Umuntu wese azi ko atakoze icyaha natangura kumutera ibuye. Babaherezi bakuru bamira imbere y'abantu basoma imizigo n'ibindi batangura kubona asokotse umwe. B'abafarisayo bisonze cya kabiri mu yiga umwe. B'abanyabwenge b'ibyanditswe batanga usokoka umwe. Bose isinzi ryinshi. Yesu namusasanga nta n'umwe atihari. Yesu atubabarire. Mu by'ukuri yunamusasanga niwa mukenyezi wenyine avuga ati guhera uno munsi ntuzosubire gukora icyaha. Guhera uno munsi ntuzosubire gukora icyaha. Nanjye sigucira urubanza, genda. Haleluya. Mariya barakirusa bari bwose bw'imyaka myinshi yamaze. Mariya acaba umuntu avuguruwe. Mariya acaba umuntu agorowe. Mariya acaba umuntu bw'uwo munsi yatakuvuga ati umwami wanjye yankirishe rugarupfu no mwishuriki. Niko gutegura amavuta atanirana ashobora umuntu umwaka wose ayamusiga ku birenge. Niwe yatanguye kandi kugira ngo abakenyezi kumugendanira ibyiwe n'urudende cyane rwose. Icyo tuzi nuko no kuyivoya aho yahambwe Mariya atangira gute kuje yo kumva ararira, maze agenda abwira abigishwa ati nabonye umwami wanjye Yesu yagize gute yazutse. None inshuti zanje nobabwira ko muri kino gitondo cyiza nuko ubuzima bwacu tukabutegura tukaba nka Mariya. Twese turarwaye, nta n'umwe atakoze icyaha, twishimire Yesu Kristo. Nta wera n'umwe ari mu isi, n'ijambo ryose rivuga nta ugorotse n'umwe. Turarwaye, reka twishurigaza bya Yesu adukize. Imana ibahezagire kugira ngo tube bivuga kuri kandi twisunge cy'amaboko yayo kugira ngo itubarire ibyaha byacu, tubabavuguruwe abahinguwe. Ibyo dusengera mu izina rya Yesu.